Više od 3 decenije Endre Penovac, zagledan u vojvođansku ravnicu, stvarajući slike, nudi publici svoj svet, istine sazdan od emocija i racija. Ponirući duboko u analizu podneblja u kome živi, stvorio je bogat umetnički opus sa jasno određenim i vidljivim sadržajem. Ostao je veran univerzalnim slikarskim temama, a motive je tražio i traži u svemu što ga okružuje. Moje teme su najobičnije. Priroda, ono što vidimo, vojvođanski pejzaž, ili ono što je u bašti, oko kuće, ili članovi porodice, ili ne znam, kerovi i tako. Znači, ne tražim egzotične ili ne znam, neobične teme, jer smatram da dobar rad nije dobar od teme, nego kako je to napravljeno. A onda logično dolazi da onu temu ili onog čega najviše znamo, poznajemo, vidimo, možemo najviše da se udubimo, pa kroz to nešto možda i preneti, u mom smislu, na gledaoca, znači kroz slike. Znači ono što najviše znamo, ono što je blizu, ne treba tražiti, tu je, stalno gledamo, viđamo te tematike, najviše znamo i ako najviše poznajemo nešto, najviše možemo reći o tome nešto. Znači to je moj stav prema tematici. Akvarel, crtež i ude su tehnike kojima od početka bavljenja likovnom umetnošću, za koji smatra da se ne može precizno utvrditi, izražava stvaralački naboj inspirisan panonskom ravnicom ili njenim beskrajnim horizontom, ispod koga su nepregledna polja, bulki, klasje žita, plodna zemlja. Akvarel se slika brzo, iz jednog daha, crteži slično. Sad ako želite konkretno, ne znam, jedan akvarel, pola sata, sat vremena, recimo. Jer tu se tehnika određuje, barem kod mene. Ne slikaju svi tako. Naprimjer, kroz akvarel ja volim isprobati ili iskoristiti sve što tehnika daje. A tehnika daje interesantne stvari u svakom trenutku, znači od nakvašenog papira do suvog. U svakom stepenu tog sušenja drugačije se ponaša boja na tom papiru i daje drugi efekat. Kad sam pričao o bogatstvu tih elemenata, kod akvarela je, znači, bogatstvo elemenata baš je u tome. Znači, od onog slobodnih prelivanja, kad je papir još sasvim mokar, do onih suvih, oštrih nekih formi, čitava ta lepeza da bude prisutna na toj slici, to daje bogatstvo te tehnike, akvarela, i ja to želim iskoristiti i trudim se uvek da to bude predstavljeno tako. I, znači, dok se papir osuši, jer počinjem sa vlažnom papirom, dok se to osuši, slika treba da bude gotova. Znači, to je akvarel tehnika. Kod crteža opet tu nema puno, rekao bi kao kod ulja, jer kod ulja opet sušenje što duže traje, znači određuje već i dužinu slikanja. Naročito kod mene kad radim više slojno, pa uvek čekam da se osuši prvi sloj ili prethodni sloj, da boje budu čistije. A crtež je nešto između, gde opet radim više slojno
od nekih oštrih linija do finih nekih sivih tonova, ali svakako traje kraće nego što uljana slika. Svaka zna nešto što druga tehnika ne zna, pa baš se dopunjavaju. I formatski se dopunjavaju. Akvarel ne možete velik format raditi, baš zbog tog nekog sušenja i zbog neke kontrole, zbog kratkoća vremena. Vi morate kontrolisati, pa ne možete ogroman format da kontrolišete. Počnete negde, a već se onda osuši drugi kraj tog papira, tako da znači i u formatu se dopunjavaju najmanje su akvarel slike, a onda su tu crteži, a ulja su najvećeg formata. To sad, zašto veliki formati? Zato što su veliki potezi. Pričao sam da na mojim slikama bitan je taj potez i ja to volim raditi iz ramena, znači tako da što veći zalet, jači potezi, smatram da je to više su izražajnije. Kod akvarela imate te fine neke tonove, te prelive, neke spontanosti. Kod crteža imate liniju, što ne možete drugim tehnikama postići, a ulje je nešto što može da sadrži i crtež i ono što kod akvarela imamo najkompletnija tehnika, tako bi rekao, znači to opet moramo zbog toga da volimo. Od početka, od prvih radova, znači vremenski presek imam i u tehnikama. Ono što radim od početka, recimo crtež, akvarel i ulje. Ima toj tematici jedan presek, ono što vidite ovdje, od svega po nešto. I naravno to je potrebno da je pred mojim očima i pred očima drugih koji me posjećuju.
način rada je možda prozaičnije nego što čovjek misli. Obično se smatra da slikar sedi pa čeka neku inspiraciju i kad dođe ta inspiracija neka ide, onda uhvati platno boje i onda nastaje slika. To je možda na početku je i tako, kad mladi slikar još ne zna šta će pa traži tu inspiraciju i ideju, ali kod mene to nije više tako. Ja imam ideja više nego što imam vremena da naslikam. Pa onda kad imam vremena onda započnem, pa kad moram drugo raditi nešto onda ostavljam ili ostavljam zbog procesa sušenja i kako već tehnika diktira. Tu je već više stvar vremena. I same slike već onda traže svoj deo vremena da se posvetim njima. Malo jedno, malo drugo, onda tu i tamo koja se završava. Znači, mnogo prozaičnije. Broj slika koje je naslikao ne zna, ali izvesno zna da se kao i gotovo svaki umetnik za svaku od njih vezao. Bez emocije ne može ni umetnost da nastaje. Sad, koliko uspemo emocije da strpamo u jedan rad, to već zavisi od mnogih stvari. I od talenta, i od rada, i od koncentracije, i od okolnosti razne. Naravno, imam i ja svoje omiljenije slike, ali to za posmatrača nije uvek jasno zašto, jer to su više stručno gledano. Obično neke prve slike u nekim istraživanjima, ili tehničkim, ili tematskim, su meni bitnije, a možda su baš te prve malo i nespretne i neuspele toliko, ali su samo mene drage, a gledalcu ne treba da budu. Možda neću ni izložiti baš te koji su meni drage.